Preslava jubileju 250 ročnici obrazovanja u Kocure i Deň školy Bratstvo i jedinstvo počala zo spodobovú koloniju u školjaroch. U predpoledňových hodinoch otrimani sportskih zmahanja, a u holu školi boli vyloženi stari fotografiji, knjižky i nastavni sredstva. Najveće še potrudzeli nastavnici našej školi, povolali sme všetkých školjároch i ľudzoch zo zvalalu, že by nam pomogli, že by priniesli svoje stari fotografiji da ukažeme, co všetko máme. Z nahodi 250 rokov obrazovanja u Kocure otvorena i vistava podobovih robotoh Silvestera i Serafini Makaji i drugih poznatih umetnikoh, buvših školjaroh tej školi. Jubilej od 250 godina uopšte nije mali. Postoji jedna, ja mislim, strana narodna poslovica koja kaže tradicija nije nešto što nasleđujemo, nego nešto za čega se trebamo boriti. Mislim da je primjer škole u Kocuri idealan za to, jer je to škola koja već dugi niz godina, a danas kažemo u 250 godina, se bavi prosvjetom na pravi način, posebno kad govorimo čak i o dvojezičnoj nastavi, i ono što je najbitnije, tradiciju, istoriju na pravi način ostavlja našim učenicima i našoj deci. Po čast tih programoh naščivitelje i hosci mali na hodu pokoštovat serbski, ruski i mađarski jedla. Švetočna akademija otrimana u Dome kulturi.